هنگی دکای جهناوا سردما هزار مجارن دبن دروشما بکار و زانیاری نفشک آزاد و آینده کرونی ددا یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا چرا دوام و مراند با آهنگک برفره لهولا انکسی لباجاروکی گرکی لگی لوی آهنگی هلبس دیلان گوتن هاتن پیشکش کرن گوتن انکسی هات خوندن اجلایان نویسکار و مافناس زهرا احمد و لجواكا كرديا سياسي دا أون آقر وروناهي ورنقي شورشي جسر هندانا قامش لو حتى شورشا سوري أو بون دنقي آزادي وبرخدان جبو جيانا كبرمت وسركفتي دسبيكا شورشا سوري دا جوان كرد بجداري شورشا أشتيانا بون دريا خبيشان دانا تحمي باجارو كي كردادا أميرو مو أخويا ددوان هتلكن وبناوی سرکردایتیا یکیتیا ما گرمترین پیروزباهی آراسته همو اندامن لاینگری ریخستنا خوا و جماوری کرد کن و هم سوزه ددن کو بردوامیه بکن لسر خبات خوا و لسر خاک روجاوای کردستانی خوراگر بکن و لدیجی کوچبری ولات ما بتایبتی لروجاوای کردستانی هەروەها لێ ئاهەنگێ فیلمێکی کۆمنت لەسەر دێواژۆی ئاوەیەکیتیە هات پێشکەشکردن. دوورە خەلاتن ڕێزگرتنێ لە چەند ئەندامن چالاک هاتن بەلافکردن. همود دوی ویدیو دام پیشکشی حاضر کرد مهوانا کرد پروژه ما پیش ام چه درفتی ببین خدمات خواندکار و جوانه دا اموی پیک بینن و لنگه ملعردنا تبلی والابونا جوانش روجاواجی مسوز دا مبریار خدا ام کار خبر دوام کن چقا هندک بن کیم بن او ناب زحمتی جمرا وکن زان ایرو هلکفتا دمزراندنا یکیتیه خواندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا بو سازی حاضر بون جواکا سویل حاضر بون هفریس حاضر بون مسپاسیا واگر هن وقت بجن بارم نرخداری مدار خست سنویسیونک سرکار و خباتین جوانه ما بون يعني قال كيف خوشم بهاتنا حمو كراستي هەروەها بستران و دیلانن کۆماڕۆژ و چەپکن ئامادەبوویان ئەف ئاهەنگ هاتە بدۆماهی کردن بەرزان حسێن گرکێ لەگێ ئارک